Swastiastu. Inggih Ratu Idedane para pamiyase sane mangkin titiang jaging lantura geguritan Puri Agung Indraprasta. Ini terus Dhamma bawa sampune puput sang pandhita mopo sekadi asapu pandhita sang pandhita mlecet saking genahi saning adat siang ageninya kala sampune desang pandhita dewa ratu rasane ide yang aku ide yang akhirnya sejenawi ide ngeruntukan wajahmu dadap halus jening sang Arjuna gumanti ane sayang idewa jane niare aniade ane jani ada syaratan dulu ane kumantinya ide tulung Sawire pabolakan ngarane mata yoga semadi jeneng alasan dawa niku mandinya lakarah papo sing adolen didu di alas kandawu jeneng jeneng bagus
telung gebak yo gampang tuh ring sejero melaksanakan sekadiasa punike arsanike yang rare sangat matur alus pisan tiada ratu ratu yang bertahu titian yang tua titian minyak namun yogo semati dasam sekadiasan palung ratu jaging seng alas kaandawane punika ratu ya biasa punike atur idesan dewa kan ide ledang pikainan yang hati tukang pulih sane muatu kanti sane jati-jati dahat subakti ide yang ngaki ngauti nungala maknya satu bayu
nidu yang agni ngalangatnya nepih dewa ratu agung dan pesangkan raris medal geni saking netran nidu oleh ide yang gajah singa sami malik wenten minekati tidak dipaksi kalau ulah yang mengkep yang bukan kegeser alaskan pamuput alas kadau